Llais Caerfyrddin ydy'r prosiect cyntaf o dan adain LocalMotion yma yng Nghaerfyrddin, yn gychwyn ar daith o 10 mlynedd gobeithio o ddatblygiad i'r dref yn economaidd, yn gymdeithasol, yn ffordd o gael lleisiau y pobl sy'n byw yma, y pobl sy'n gweithio yma, y pobl pwysig yma yng Nghaerfyrddin, y pobl sy'n lliwio'r strydoedd o ddydd i ddydd, I lleisiau nhw sy'n bwysig ar gyfer y prosiect yma. So people speak up as a delivery partner. We're an organisation that gives people a voice, a time for people to come together to connect. I'm really excited about working with our partners and really excited about working with the Egin. It's really important for us to develop the Welsh language and especially the work that we do through the Welsh language and to learn from the staff at the Egin and to develop those strong partnerships within South West Wales. I'm a poet who lives very close to Carmarthen, and we're having great fun meeting some wonderful people, encouraging them slowly with music and with sounds and drums to open their ears first of all, and once they start listening, then they want to start talking. Mae'r Pod Siarad yn mynd I wahanol leoliadau ar draws y dref. Da ni'n mynd I Park Hall, da ni'n mynd I Cartref Cynnas, da ni'n mynd I Travel to Rest, da ni'n mynd I amryw leoliadau. Felly os da chi o gwmpas Caerfyrddin, please dewch chi'n gweld ni. Da ni wir eisiau clywed eich lleisiau chi, eich barn chi, beth sy'n gwneud chi'n hapus yma yng Nghaerfyrddin, anhapus ella, a gadwch chi ni weithio efo'n gilydd I greu Caerfyrddin sydd yn greadigol a sy'n hapus a sydd yn llawn bywyd.